Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Fkjgp, led by President Dundee C Khongsit, visited the office of the Chief Postmaster General in Shillong to address the issue of vacant positions in the department. Speaking to reporters today after the meeting, Dundee C Khongsit informed that although the Chief Postmaster General was out of station, the delegation met with his subordinates. They expressed gratitude to the Postal Department and the Ministry of Communications for considering their demand to allow local youth to apply for the 683 vacant positions. Additionally, the Fkjgp also thanked the authorities for permitting applicants to choose their examination language from Khasi, Garo and English. Local language, that one. Last year we amended. Yeah. Menjam senam haka apply trik nai mi arja apply nakaleng jo seng ngila dawa ba ka sarkar jela ka jongi ke diban tho urbut shaka Ministry of Communication and Department of Post Office namantai tiki post South Centrally ya ka ba kila South Centrally ke ditang po megalia baki lakhat all India ke hatu ko por bunsi ni iling ba kini appointment ka baki yo ke khabara ba tinggal anuat ya kadau ka tanrai ka long ba hapo state ke jongi kamdan ka initiative nakaleng state government ban request ya ka Ministry of Communication bat ka Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam taki ni post gramin taksava tinggal banyak kran di nakaleng jong ke Post Office ke ong ba kamdan kamde ti ke jongi na ka por jongi bagen le kata reka di na ka Ministry of Communication bat ka di ka initiative ko bagi state government ke banle kembali ke wiki north eastern state tena kaliang jog state government hadir mengila pressure klale kata de hakini khnya singi pat niyo ke jingtep lengba ki bru ke patre ni post office ba ki ko nai khoble yangi de ngi pat kumul ka seng bangi da kwa ban wan hidal dia banwat benya la de ke jing shisha nem jing shisha khna bangi yo an pesai ke pat ba de ke pas motoran kalau ma hadir mata sing lai kendu ula daun ni Chief Postmaster General di Ugan for Outstation railing bagi beri ke jong u bahapo jong u lai kendu kila pensai yang ni kila ke information yang abang saya tu menta bagi post baru ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalau bagi kena khasi ke jong ni hakitan nong konong ba per po rilum khasi ba rilum garo kila ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balat hani post office but kila ban jet ek subject kemudian English Khasi beri po Khasi region ngot Garo apa Garo region kata kadika jolong mah ke usok ka bang ini yo ngiso dokumen mana kalian ka Ministry of Communication ka reply ya kini ke jing dawa jong ikum kaseng te kumba kalong menta wat it ki post ke ba macam senam South Centrally hadu menta wat ladaki appointment Kladon ada pen isu dari haduk menta ki kitu ki boleh join pat haduk menta ki khamla boleh join ne ban ai kata service jong ki kawai nak kata kolong han ka pon nak liang jong seng ko ai khuble ya ki dorbash nong boper ya ki rang mas nong boper hadin bangi nak liang ka seng ni ong pet to lada ka sarkar India leng ba ka ni ka Department of Post Office ki balai ki post boper ka ba ki bri jong ki la ban le henry kim sim ngap e jing dawa ka jong i hat men jam snam den rei pat de nak daw ba kimyo ya ka accommodation mo ka jasa ka jakasa hakisnong ba per namar ba kadi ke jingi trailang nadu ki darbasnong ki ramasnong ba kila no man train re ka jakasa kinimyo te kalong ya ki ba what itu ki post ru mentaru kalong bakan biang ken sari advertise biang te ka bastunat pa mata ya kini ki post ke balat menta terus pa politely kalong ba ki khana ka si jongi ngit scam ba kila ban apply ya kani bat ki ban dajit pa ya kita ki subject ya ka ba ki ko ban tho ba hakini khnya singin seli ikendu ya ka government ba ngin ong ba kumba le ikini ka department jo post office ba borok central office ke badan hani fokus ti ka jongi ki di ban le kumjo haki post ba per ya ka ba ki bri ka jongi gidang la ban train gidang la ban le kam